tuipui in beina chanchina hian India hi a theu neu vak bik lowa a hun kal to apo chanchin tha soi tura nei ve nual to ni tun hma le zuala po kumzabi somna lai vela India lal Rajendra Chola hun lai po khan Asia chimchak lamrama tuipui lam in dona ro lo rel ve to ni Maratha lal konhoji hun lai kumzabi som pariat na vel po khan British le Dutch le Portuguese te nena in dona India lal te hi an lo chi song noi vak bik lo ti kan history kan chui kir chuan kan hre thei ani tuipui le kai no in dona India tual chung lal te kut hnu thatak chu India zalen hnu thleng pon la chhun jom chho zel ni in kumsang khat zakwa somli pasari hnu hian India sipai te beipui thlak hlotling le lian zual pali zinga India tuipui sipai te chet na hi atelani sang khat zakwa somruk pariat ani a India le Pakistan ram pani te in epna boruak chu atang tak zetani indawon puang trap ni inalang chuti lai chuan Soviet indolong Osha 1 missile bot chu India chuan le tum mek boka helong hian ral thuam thazet mai apai pona sipai thel tiang le radar khol thazet mai thuam ani bokani a hun lai chuan helong hi thewneu lo tak mai ani a Pakistan nena in mel roma in bak kai tum mek India chuan tuipui indon a ne na chan theinan Soviet long hi ala yangai ni helong hi cherang le in thazau tak mai ani a tuipui khovel mun fian rel le hla a po kal thei tur le in thon thut ngai po ni se helong hi a chan na om chun ani tlat mai tuipui a mel masu tur duan ani a India tuipui sipai te hian hetiang Osha 1 hi pariat lai la yan duani ti chuan Siberian thlasik wang lai chuan Sovieta helong leitum hian India longlam chin chang hre ho crew member ho chu an kalta a thlariat lai an thang nge ni sangkhat zakwa somsari pakhat kum tirani a chung Soviet long te chuan India an ron thlengta Kolkata ron thlen ni in Kolkata atangin Mumbai a hun laia Bombay ngei mei chu chulai tuipui chu ron thlen ani ta ani India le Pakistan in hngir hona borok chuan zol lama panzela chu chumpui chu Paul Clark tha nithum sangkhat zakwa somsari pakhat tlai lamdar nga le minute somli panga chuan apuak ke ta ni Pakistan borok tezokin min han khoi ma sak vei chu le ti in India chuan Indian Air Force Canberra aircraft te chuan Pakistan airfield te chuan bei ve ngal boka sangkhat zakwa somsari pakhat chuan rampani an pian hlimatanga in do in bak kai ngal India le Pakistan chuan in dawan puang ta Indian Army a killer squadron anti ta po chuan chu in dona chu ronzom ve in an hming ang taka che turin an phusa tangal so mai sangkha zakwa somsari pakhat Paul Clark tha nithum zana ni a Osha 1 missile bot rol ho INS Nipat INS Nirgat le INS Veer te chu Mumbai longchol huna tangin an rontol chuak ta a atuk December ni li chuan Petia class frigates pani INS Katchal le INS Kiltal tenen thoklangin Trident be pui thlak tur chuan an che chuak tran ta ni khotlang lam hoin Arabian Sea tuipuya chuan tol zelin chuta tang chuan marlam an hrut le a India team te chuan Karachi longchol mun an tol thleng don tareng mai henglai mun hi Pakistan Navy mun pui an chakna thahrui anin nga na ni a ma se zan thim nimiau hekle chu India long thar warps chu tol zelin Karachi longchol na hmun atanga KM Zali vel Arabian Sea tuipuya chuan khua an ngak thimte te ani chulai Arabian Sea tuipui pil rila chuan Pakistan thlona en thlak na laka tangin an himani tin zanlama indo thlona hmanga bom thlak turin Pakistan indo thlona ta hian henglai hun hian theina an la nei lo ni a soini bokani soito angin chulai hmuna chuan ral run dan tur relin nian ngak liama zanaron her chuak ta Pakistan huna zandar som le achan vea chuan India tuipui sipai te chu Karachi chim lama tanga KM zathum som thuma hla a an ron tol hnai ta ani
thalfang zum ang mai in remin tran hunan siam ta a INS skill tan chuan mel ma chet vel dan chu radar atanga lo hria in tran hun an han rem thale a chung India longpu ho te chuan Russian siam transmission manga in betonin chu mel malam ta nam man fu har zet mai ani nge zandar som le minute somli pathum ania INS nirgat chuan mel ma chut fu na tur target thazet mai aman futa chung target an mu chu Pakistan Navy Service PNS Khyber hi Pakistan destroyer ani chumi le helong ronjui tu dang PNS Shahjahan pani le sumdong long Venus Challenger Pakistan sipairal thuam le silai mu phurte ronkal chu target atanan man futa ni INS nirgat chuan ma hruaya India long sipailam chuan chu hun tha chu bo pelantum hau lo mel malam ta na chim om tak sticks missile an pai chu kol phe ang mai rangin an kap chuak ta ni India long sipai te missile chuan mel malong chu akap fuchiang hle mai India missile chuan destroyer long pangding lam haron deng fu a khol pui deng fu in a hnukal tu propeller a chengal bok mai alle mai khu chuan atuam ngala Pakistan Naval Headquarters lama rig room thila hriat tirna emergency signal an thon chok ngala chuta INS nirgat vek chuan avoi ni nan missile kap chuak le a Pakistan long Khyber chu deng fu in mit khap kar lawa pilzui ngalani Pakistan long mi zani somni pani zet tenunna aliam pui ta ani Pakistan long omna India radar tenan man fu nuwa thalfang an thla in Pakistan long pani ka chiatani ta zandar som pakhat chi ani India long INS ni pat chuan sticks missile pani chu an kap chuak vele a pakhat chuan Pakistan sipai bungra phur long MV Challenger le azui tu PNS Shahjahan C-class destroyer te chu awa fuchiang hle mai henglong te hi Pakistan sipai chi se le silai mu phur an ni a helong po hi Karachi chimlam tuipui KM somli pathuma hla a ronlet le ngai to lo turin tui hnoi lama kapil ani ta bokani missile dang le chuan Pakistan long Shahjahan chu akap thoi dewa pilche lo ma se a chena sa viewani zandar som pakhat le minute som ni lo ni ta India indolong INS Veer chuan Pakistan long PNS Muhafiz le adjutant class mainwi parte omna chu manfu in target alok vele theita bombit nei chuan mai al le borok sha mongkho chua puat pa adok chuakin INS Muhafik nak veilam avadeng boi maile kar lawa pil ngala Pakistan Navy Headquarters lama signal thon man ma se Pakistan long mi somthum pathum nunna aliam pui vele tabokani hetia India long sipaiten Pakistan long mi the anwa thon thut hian Pakistan long mi te hian India indo thlona ten anron bayemo anti man hialani Pakistan lam hian missile ka thlak na in India sticks missile chu lo ka thlak an tum ve takna a an longa chheman viau thawani heti la hian India long INS ni pat chuan Karachi long chol hmunbul kemari tuial thei che khomna ka che tum chuan alo man hel ve viau mai boka he tuial thei che khomna hi Karachi long chol hmuna tanga chimlam KM somni porukal hla ami ni INS ni pat chuan bombit nei pani chu atir chuak vele ta a pakhat na chuan atu ba thil tlat mai ma se pakhat jok chuan oil bomb pui chu adeng fuchiang khop mai zanthim hnoya chuan chu oil da khom kang chu alang chiang tak zetani chulai Pakistan tuipui chunga omreng chu India indo long ho tan chuan a him lo hle Pakistan indo thlona ten anron bai a hlom viau mai India lama an kir ma in missile voi thum an han khilai le te a chuta pul free tlan bo san tum ang hrima chakle man mo in India lama herin a building a balangin an ron tol hole ta ni Pakistan indo thlona ten an hriat chian theilo nan inveng takin an tol zela December nili sangkhat zakwa somsari pakhat chuan killer squadron ho chuan Bombay tuipui an ron thleng le ta an kal chung ni lo anin bei hun chung hi minute som ko chung ni a hriat ani a India long sipai te hian missile paruk vel mangin Pakistan long an suwa samani Pakistan long matong pathum an pil ngala Karachi long chol hmuna tuial thei phur long ka chiat ani
India sipai thi an om lo thung ni in India hian atar lang ani Trident be pui thlak nu ni lina a Indian Navy te hian Operation Python chu an nei thun zom le nga la Pakistan longpali ka pil nei in mit khap kar lawa Pakistan tuial thei check khom an kap al le bokani India in Pakistan tuial thei da khom a suwa sam sak le silai mu chak lak na an dan cha saka wang hian India do zel turin Pakistan hi atha chak tok to lova atha thum pha ta ni sangkhat zakwa somsari pakhat indo wang hian Bangladesh ram chu alo piang chuk boka hei hi chu a hran pa in video danga la soitu mila a tha ome an bei pui thlak na na ruam man na le an che dan tur duanga kai hruai tu Misail Bots Commander pathum te chu Vir Chakra choi moina hlan an ni a Killer Squadron Commander BB Yadav chu Mahavir Chakra hlan ani bokani he an che chuana hi India tuipui indo chanchina soihlo le ro pui ber anga chhal ani fo thina India tuipui sipaiten Operation Trident an nei December ni li hi tun thleng in India chuan Navy Day ya ala mang chun zom ta zel ani Tichuan Operation Trident chu hlotling takanai ani ta a an be pui thlak na Pakistan chung Karachi tuipui atang chuan bakleng in tuipui super chuain an ron tol ho ta a December ninga var trian chuan India vaukam Bombay tuipui an ron tol thleng ta ni an ron ho atanga ni thumna December ni riat ni kwa chuan Operation Python chu Indian Navy te chuan an chhun zom le don ta Pakistan lam chet khalanga ya wangin an chet ngal watangai don ani sangkhat zakwa somsari pakhat December ni riat Pakistan huna zandar somani a India le Pakistan in kar tuipui hi Arabian Sea ani a chulai tuipui boruak chu atang at khop mai hemi boruak kara hian Indian Navy te hian chetan la tran don ta India hian missile long stick missile athuam INS Venus le rentin dai multipurpose frigates pahni INS Talwar le INS Trishul te chuan Arabian Sea a Manora Peninsula Karachi longchol mun chim lam an tol thleng tareng mai mase soito angkhan Pakistan le India indo boruak so san lai ani a tuipuya chuan Pakistan longvei wak patrol tenen anin tok ta thut mai mase man rokim changnen asirukla a thok chuak Indian Navy te chuan harsat na nei lowin Pakistan longtei hoi patrol chu an ka pil ta phot Indian Navy longzinga mi INS Trishul radar chuan Pakistan indo long India lam ron bei tura ron intin tu amek thom alo man fuwa chung India long te chuan ahma aya man mo le zualin an bei pui thlak chu an kalpui ta a Pakistan radar ten an man lo nan azik zak zonga an tol chu ban sanin ding takin tuijang khau pumpel zongin an tol chak ta sawani Pakistan sana a zandar som pakhat chiani a India indo long Arabian tuipui super chuai chunga Pakistan Karachi longchol mun pan mek te chuan an hma mai KM somni pahni vela Pakistan longrualan omti radar atangin an man futa a India longzinga mi INS Venus chu thalfang thla turin a inbuat sai mek ani a missile pai zinga pali chu akap chuak ta a chu zan thima chuan darkar khatake em zakwa tanga sangkhat inkara chakin Pakistan longtana top na thlen turin an thlok aljit pheita puat mai missile thlok masaber chuan Karachi longchol hmuna tuial thei bom pui Kemari oil farm chu avasual tadur mai chu vele tuial thei bom chu namen lawina kang puak ta zoi maya missile pakhat le chuan Panamanian fuel tanker SS Gulf Star nak dinglam chu kopop khopin awadiang buai mai kar lawa chu oil phurlong chu apil zui ta ni missile pathum na le pali na chuan Pakistan Navy long tuial thei phur Pakistan Navy Service PNS Dhaka anti le British Sumdong long DD Harmatan chu vadeng fubokin Pakistan long zok PNS Dhaka hian hliam na tak tuarin missile hian helong mai lama deng fu in apil lem lo na a khuvungvunga repair fail lo chuan man thei ani to lo mel bok heti lai hian British Sumdong long Harmatan chu missile chuan ka pil thunga heti lai hian India long ten an missile pai an thon chua zo to awangin
Pakistan tui pui mel makara tang chuan rang taka an tol ho ngai ta ni man mo thai ang berin India tui pui lam an ron pan le ta wang ani Indian Navy ten Operation Trident le Operation Python an nei inkara hian Indian Air Force te chuan Karachi a Pakistan tuial thei da khom le ral thuam chi se silai mu da khom chu an suwa samboka hemi truma Indian Air Force te chetna hian Pakistan tuial thei chek khom zat ve aya tamma an ka chiat sak nia hriat ani a hei wang hian Pakistan hian oil lama har satna lian takanei chawa India nena anin dona khan an tha thumpha nia soyani Indian Navy tele Indian Air Force ten Pakistan tuial thei da thatan ka chiat hi atam tham hle US dollar tluk le ding on thum man hula ya kang chiania chut ani a heng oil te hi Pakistan oil chek khom khek khalan ni a silai mu le anral thuam chek khom na hmun ani boka Pakistan Air Force te pon thona tui an tlak cham pha hial nia soyani he in beina hian India lama hian thi le hliam tu man om lo nia hriat ani a Pakistan Navy te tan chiat na za khwa thlen tu ani mai ba ka kan soi to ang khan kum sang khat zakwa somsari pakhat indawa Pakistan keiza tha chat tu ani pha bokani hetia Indian Navy ten Pakistan mun ma an bei nu hian Pakistan lam chu thai angarangin ron che ve ngalin Pakistan lam lo thlen hi chuan Indian Navy te hian late khuwa han lo thleng man to ani he in beina an che thata wangin India sipai lama tangin sipai huai sen choi moina dong anom nuala Venus long commander Vijay Jirat chu vir chakra choi moina hlan ani ole khati zong kha tu na ta na video kan thlir ho thei te chu ni le ta video dot len lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ule